Tagayin na. O, sige ka. Ikaw na pala. Yan, malupit. Ay, salamat. Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod sila pong masalese, yung kaya kayong face mask hanggang mayari pong misa. At agatan la po reng malda na makiabeta mo pong makibat, kareng dalit panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal po salamat. Maya payabak po kaya kayungan. Mitipon tamo pong yan iba tayong samban, purian at pasalamatan, ing malugod, at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Dorsal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calford Manufacturing Philippines Incorporated, Alvarez family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Patrick R. Cura and family, Aweka Cargo Services Incorporated, Ludovico de Malanta and family, Heredito Feliciano and family, Wilbert Yalong, Rene and Lourdes Arcilla, Lauren and Mike Ryan, Ziana Sidney Ryan, Oscar and Normita Calajao, Oscar and Nena Calajao, wedding anniversary. Para King Aldo, anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Maria Pine, Petronio Ado, Oscar Calajao. Para King Kayadwanan dat pamanantabe ng Banal Espiritu, kareng families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyut and family, Imang Auring Between and family, Patty Collier and family, Gilbert and Lovenisa Nuki and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Marlo Victor and Frida Liangco. Paraking kapaldanan pamika katawan ng pong espiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat, Lolita Rodriguez, Anton Villanueva. Paraking malalagwang kapaldanan dadi Pope Francis, Nimencio Punzalan, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imang Auring Between, Danielle Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Jomar Pangan, Romina Canilaw, Horizon Rea, Florida Alianige, Rodel Sembrano. Ganakantala naman din kaluguran tamang mayango na biye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Shua Tang Eng, Yao Bon Keng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Alberto,
Maria Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buon Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Emelita Aquino, Cleope David, Pedro Ochoa, souls nearest the gates of heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Mark Christian David, Domitilla Canlas, Nepomuceno David, Manuel Nelson Viray, Restituta Viray, Ricardo Viray, Bernabe Intal, Mariano Sumang, Olivia Sumang, Julieta Buen Pacifico, Conrado and Estrella, Edgardo, Ermelo, Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Rufina Duya, Reynaldo Garcia, Anastasia Garcia, Lucrecio Garcia, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Miliarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sunny Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahaja, Francisco, Emilio, Virginia, Kim, Chua Ray Ong, Sotero, Demetria, Antolin, Felipe, Juanito, Francisco, Marcelo, Fernando Quizon, Pedro, Romana, Eusebia, Moises, Socorro, Carmelo, Noel, Nicolas, Eliezer, Joan Agapito, Francisco, Carmen, Venerando, Apolonia, Antonio, Remedios Maño, Francisco Anastasia, Francisco Jr. Flores, Nemesio Miguela Froilan, Nemesio Jr., Julieta, Ray, Reyna June, Charito Domingo, Ignacio, Felicissima, Chadora, Galicano, Demetrio Pamintuan, Angie Agapito Jacinto, Godofredo David, deceased batchmates Holy Angel University Batch 71, deceased classmates Santa Rosario Elementary School Class 67, Dominic Gabriel Dizon, Cecilio and Priscilla Messina, Gloria and Anita Messina, Demetria Mejia, Apolinario, Marina, Ador, Montemayor, Francisco Vitug, Magdalena Vitug, Rolit Reyes, Saturnino Roque, Ricardo Roque, Perry Roque, Avelina Gutierrez, Antonio Gutierrez, Maria Aileen Sugay, Toribio Villa, Macario Batak, Justina Villa, Patrocinio Sepe Jr., Flora Son, Francisco Son, Jose Recaido, Purificacion Ricafort, Nolasco David, Benedicto Yalong, Gerald Lawrence Galura, Gerardo Galura, Renato Pineda Sr., Jose Manaloto, Pilar Manaloto, Jose Manaloto, Novenda Payat, Romeo Cruz, Celestino and Bonifacia Capati, Genoveva and Jose Capati, Kun Lee Tan, Sabrina Santos, Erlinda Mandap, Joanna Marie Santos, Amado Nulod, pangaditala ding sablang kaladwa lalong-laro na rin mangailangan kayang pakalolo ng Ginoo.
Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita. Antimong metong nga pamilya, makatipon tamong king lagyo ning ipa, ning anak, at ning banal a espiritu. Amen. Yung ginuman tabi yake kayo. At kaya ka ang temorin, Maya payabak po kaluguran kong kapatad. maya payabak po amo. Kaniting Domingo, kalimaning Domingo, ning panahon ning pamanyubling mebya ning Ginoo. At king ebanghelyo tamong ning aldo, damdaman tayo yung Ginoong Kristo sa sabyana. Ako yung dalan, ako yung katutuan, at imbiye. Bata mong ning maging karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Sumisita mo ka rin kaya katang kasalanan at manigapuking pakalulu nin Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling may kasalak ng binag, kingisip, amano dapat at nailiwang kakulangan. Ulinitay, panigapuko kang Santa Mariang Kapilan man Birhen, karing sablangang helang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin ako King Diyos sa ginutamo. in Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alananga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Hoy paning ginuming Jesucristo, bilalag mo kaning bansaing magligtas mong upaya at kitmuanding sablang panahon karing amano ning meto nga bayong dalit. Pakiramdaman me ing kablas niting dalit, pagkaluban mo king siwalang mikanta, king kekang kapurian ke kaba niting panahon ning tula, tiadwan me, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Karing Aldoreta, kabang susulong ing pangarakal ding alagad, ding Helenista,
Hahudyong tubong aliwang bansa, hading hudyong tubo Palestina, milaban-laban la. Sasabihan da ring Helenista, King milaktawan la, King Aldo pamagrasyon, karimpondo ring babaying may balo, busal da. Inyaring labing adwa, inaus dong mipulong ding sabla-sablang alagad at ngana karela. E matulit, ing pabustan mi, ing panga panaral ning amano ning Diyos, bami mong si kaswan, ing pamamie kabiyayan. Uliniti kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabaluan ke kayo, akitmuan king Espiritu Santo at kabyasnan. At ilaring panibalan mi kaniting bage. Kami kanita, lubos ming idikiling panawon mi, king pamanalangin at king pamanaral. Ketulara ding sabla, imungkay ring apostol, inya pinili rey Esteban, ing taong kitmuan king kasalpantayanan at king Espiritu Santo. Kambena pinilirala naman di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas Atau, Antioquia. Ing metong apaganong may konberti king reliyon daring Hudyo. Linapit la detang 7 katao karing apostol, kay batdang menalangin ding apostol, inordinan dala reting 7, timpakanan dala buntok, karing karelang gamat. Makanyan sinulong ing pamikalat king amano ning Diyos. Merakal lang merakal, ding alagad karing Jerusalem, at dakal laring saserdote, at tinanggap king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikong sablang matulit, apami biebe, king Ginoo, tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye. Kambe ning lira, Ginoo ke kayo yang purian, kambe ding gitara, paniktigan niya. Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan at apanaligan, sabla ng depatan.
kaluguran ng justisya ating katapatan, yato kaya yang kakatmuan, king kayang ganaka. Dapo ting Ginoo, ingatan na retang makitakot at kaya gagalang at sablang manalig king lugod na. Ligtas na king kamatayan, king panahon ning danop, pagkaluba na lang pamangan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Lumapit kayo king Ginoo, ing batong mabye, asikwil dang alang kabaldugan ding tao. Dapot, pinili ning Diyos at malya king arapana. Lumapit kayo kaya, ban-i kayo man, antimong mabye abatu, bilugan niya ing metong apibale-bale espiritual, anting banal a saserdote, amiyampang sakripisyo espiritual, akatanggap-tanggap king Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo. Uling sasabyaning kasulatan, memili kong metong mabatong mal, angeni bibili ko anting batong pamuntok king Sion, at ing ninumang maniwala kaya kapilan man mipakarine. Itang batong tutu yang maulaga para kaya kayong maniwala. Dapat para karetang maniwala ya ing mismong batong sikwilda ring manalakad bale. Dapat kay bat ya ing meging batong maulagang dili. At sasabyaning metong pangkasulatan, itiya ing batong makatisod karing tao, itiya ing batong mabye ang makaragsa karela. May nga tisod la uling ela maniwala king amano, itiya ing telaganing Diyos para karela. Dapat ikayo, metong kayong lahing mepili, saserdote kayong susuyo, king ari, banal na bansa at memalan na pepasubli ng Diyos at pinili ng mipasyag, karing makapagmulala ng dapat. Inaos na kayo, iba't king karlumduman at linipat na kayo, king makapagmulalang sala. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
katutuan ating biye, alang malyaring miras king ipa, nung emo king kapamilatan ko. Hinginuman tabi ake kayo, At kaya ka ang timorin, pamamasa king mayab abalita agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. Isus nga nang sinabi karingkeyang alagad, kayo mababalisa, manwala kayo kin Diyos, at manwala kayo kanako. Ating dakalakwarto king balenang ipako, nung emo makanyan, ko sabihan iti ke kayo. Makokuban misadyang lugal para ke kayo. At nung miras na ako, at may kapagsadyang lugal para ke kayo, mibalik kong pasibayo keti at tukira kayo. Ban nung nuko karin kayo naman. At balo yuning dalan papunta king pupuntalan ko. Nga nang Tomas keya, Gino, emi man balo nung nukamunta. Makanano miyang baloing dalan. Pekibat ng Jesus keya, ako ing dalan, ing katutuan, ating biye. Alang malyaring miras king ipa, nunemo king kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluya naman ing ipa, manibat nye ni baluyo ne, at ikit yun eh. Sinabi ng Felipe kaya, Gino, ipakit me ke kaming ipa, at managyuna iti ke kami. Mekibat ni Jesus, Felipe, kalambat yun akong kayabe, emo ko pabalo, ing menakit ka na ako, ikit na ne ingib pa. Bakit sinabi mong ipakit me kaya kaming ipa? Kawari manwala king atsyo ko king ipa, at ingib pa tsyo ka na ako? Di nga manong sasabihan ko, lamani bat ka na ako? Ingib pa nga tsyo ka na ako, gagawa na yung obra na. Manwala kayo ka na ako, at tsyo ko king ipa, ating ipa at syuka na ako. Nung kayo bisang manwala king sasabihan ko, manwala kayo king uli ning dapat ko. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing manwala ka na ako, makarapat tira naman, karing dapat adaraptan ko, at may git pa kareti. Uling munta ko, king impa. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka o Kristo. Good morning po, kaya katamongan. Pakigreet yun naman po rin kasiping yung good morning. Nung tutuki ko po o manalbe balita, recently, Mika pisasabihan tungkol king jeepney modernization. Pisabihan po yan recently. Imburi na pong sabihan ning jeepney modernization, deta kanung luma, ilako nala king sirkulasyon. At palitan lang bayo, mas modern, mas masalese. Kutang ko po kaya kayo, nanong buri yung saken o gamitan. Detang lumang jeep, apamasadang kasanayan tamo, o detang bayo, apapaladda. The old one or the new one. Kayo po magagana ka, ay po political, ing kanako pong sabihan. Sano mo ing saken nyo? Itanga kasanayan, o ining bayo.
Makibat ko po ang yangking isip namo. Balwan niyo po nung pakalawen tamo, naman nung isa nung saken, ing peka maulaga. Luma, bayo, pero ing peka maulaga, yapin ini, no ka rin tamo wari, papunta. Bayo ka mamiling saken, ikutang mo pa mo wari, no ka rin kumunta. And the destination will show you the next step. For example, nung bisa kang munta Manila at buri mong saken, jeepya, pwede naman. Pero yung saken papunta Manila, jeep, basya. Nung bisa kang munta Mindanao at buri mong saken, bike, pwede naman. Pero yung saken, papunta ka rin, roroya o eroplano. Sake kang roro at eroplano. Because the important question is this: where are we really heading to? Non tamo papunta at iti kukutang neng maglakbe tamo mo. Nune kukutang ya naman iti kimbie at king kasalpantayanan. Where am I going? And my dear sisters and brothers, the Christian answer to this question, where are we going? No ka rin tamo munta, is this: we want to go home where the Father is. Burita mong muli nung nuka rin niya at siyo ingipa. Burita yang akayabing iba. Burita mong mibalik kaya. We are on the journey towards our true home where the Father is. Isa na Agustin wari sa sabiana iti. Uling gewa mo kaming antike ka Gino, ding puso mi manatili lang balisa. Deti, midatun lake ka mubukod. You have made us for yourself, Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Nungela muli keka, manatili kaming balisa. Where are we going? We want to go to our true dwelling place, to where the Father is. Amen. Ating Ebanghelyo tamong eni, tuturo na kaya katamo na ing bukod mong dalan, papunta kingipa. Itimu kaning bukod dalan, ala nang aliwa pa, alang shortcut, alang expressway, alang eskinita, metong yamo po ing dalan. And this path is not a matter of location, but a person. Alugal, nune tawya, ing ginut namong Heso Kristo. Sa sabyaning Ebanghelyo tamong ni ako ing dalan, ako ing katutuan, ing biye. Alang miras king ipa, nune bukod mo kanako. Kaluguran kong kapatad, Kristo iyeng dalan tamo. At nung iyeng dalan, makananoing kayang paralan. What is Jesus' way if He is the way? Nano mo kaya ing kayang paralan? Ing mebasang mumunang pamamasa, dimdam tamo, ing kwento ning pami talaga, king kasuywanan timong diakono. And diakonia means service. Kasuywan, burimeng balo, abalo ing paralan at dala ng Jesus, sumuyo ka. You live life full
open to others, a life of service, of generosity, of love. Kasuywan. Ewari po ay ninamaninggewa ng Jesus, kabaning biyena, sinuyuya. Mabibiyeta mong susuyo, lalong-lalo na karing kaparat namong tutong mangailangan. This is Jesus' way, a life of love, a life of generosity, a life of service. Nya, kaluguran kong kapatad, metong yamoy dalan papunta kingipa, niniti, ing ginuta mong Jesucristo. Nung malilili ka, nung kasigurado, nung milis siya ka, nung daralan kang kapagsubukan, kami gagana ka. Kakapilan man mawala, uling balo nening puso mo nung isaning dalanan. Ing dalan na iti, maluwalas siya, mipagyuta mo ngan. Ing dalan na iti, diretso ya. Dalan niyang diretso, papunta king puso nin Diyos. I Kristo. Iya sinubling mebye para kay katamo, iya ing dalan, iya ing katutuan, iya ing biye. Amen. Talakad tangin ni, pasyag tayong kay katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagdi king upaya ning Espiritu Santo, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos ipang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Paniwalanta mo king Kristo, yung kakatang dalan, papunta king ipa, nga tamong ening manalangin Gino, panimunan mo kami king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Gino, panimunan mo kami king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Paniwalanta mo King i Kristo. Ay, okay. Baning Ginong Jesus, ipakit na kaya katamo, ing dalan papunta king kayang iglesia, pan patibaya na impikalob na kaya, katmuan ning sablana, pagkakulangan at itimawa, na karing hanggang sa gabal king misyona, inyangini tamong manalangin. Gino, panimunan mo kami king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Baning kaya katang Gino, ipakit ne ing dalan kareng sablatang pamuntok sibiko, ing pasikanana lalaking pamagdulap dang kapayapan, pagkalubanong kabyasnan, makilibayan na mano, at itimawa no king anggang karasan, at makaunang kayatulan, inya nga tamong manalangin. Gino, panimunan mo kami king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Baning kaya katang Gino, ipakit ne ing dalan kareng hanggang kayanakan, ang magdulap king karelang payutungulan, ing antabayana no kanitang karelang pamagdulap, pamanatilyan, maniwala king pamitungul, at itimawa, king kainanlub, at pamangaynipan. Inya nga tamong manalangin. Gino, panimunan mo kami king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Baning kaya katang Gino, ipakit ne ing dalan kareng hanggang karalan kasakitan, ban pasiknanano no ring may na, antabayanan ding malungkot at ipayabot karen taong makabuklat apalad ing pakanando ring danupan, inya nga tamong manalangin. Gino, panimunan mo kami king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Baning kaya katang Gino, ipakit ne ing dalan king kaya katang komunidad, patibayan ing kaya katang kasalpantayanan,
lalong pisan metungan at itimawa, king makasariling tang kapanaligan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, king dalan ning keking pamaglakbe. Ngeni adon tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, manalig keke ka, manatili kang mumuna ke kami, ipakit me ke kaming dalaning ke kang dalan, tiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kabatat, baning kaya katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, sipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Hingi kapuri at ikaligaya ning kayang gagyo. Hingi katamay ka sa glala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang kapamilatan na niting banal a pamilibayan regalo, darakayanan mo kami king kekang dibinong bie. Pagkalub mo sa king ing sablaming gagawan, patnubayan ning beluan king kekang katutuan. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Hinginuman tabe ya kayo. At kekang temorin. Yat nayo ring pusuyo. Makayat na nung ting Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ning pasalamatan da kamparati numan karinoy pa Diyos king alananga lubos mayupaya kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Pupuryan da kaking lubos maragulat tula kaniting panahon ning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Kaya dinatang imunag ning bayong panahon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala may pupus na, ing ni pahamakayato, mirinan niyang bayong biye, at ing tao misan pa may gawayang alang kakulangan,
Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilog ayato, habang din sa blang koro, ring anghel karin banwa, daralit na kaya kang ligaya, lain makyabe kami alantok nang, king pamamye kapuryan keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalay pa, kayong panibataning sablang kabanalan, o linita pagparalampumi, pabanalamos sa reting ayin, king spiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bayi mi taon kusang lub, kim pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka, pirasune, binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyening kalis karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti, iti ang kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mipatawaran la rin kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o ipaing kamatayan at mamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akeka iting tinape nimbe ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing pepaliaryan mo kami matampang talakad harapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamba mo. Kingi kami ansa na misulusulo. King katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ting metong ning banal a spiritu. Ganakan me oy paing banal kapulungan mo makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco ake kaming papa.
i Florentino ake kaming obispo, ding sablang pari, among Noli, among Meg, among Mark Anthony, ding relihiyoso at relihiyosa, ating mabilog mong balayan. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling mie, at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana kimaligaya mong harapan, pakaluban mo kengan. Gawan mo keng karapat dapat magkamit kimbiye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen indunin Diyos, kambe ng San Jose kayang sposo, kayabe ring apostol, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian ke kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayan tutukagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ikatamong anak nin Diyos, itas talangin ring panalangin tamo, kingib pa. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, paan king kasopan ing kekam pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabamanaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kekaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emos sa babalikdan ning kaya kaming kasalanan, nune lawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang banala kapulungan, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibit magari, manggaman king alananga. Amen.
Ing kapayapaning ginuman tabaya sa kapilan man kay kayo. At kaya ko ang timore. Ngayon ipu'y pagkalubtamok ing balang metong ing kapayapan. Nyo ing kordero nin Diyos, nyo ing milalakoking kasalanan ning yato, iyain dalan ing katutuan at ing biye. Matampang lang tanggap keka, detang mayayaos kaniting apunan ning kordero. E ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, pumayag na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, pagyan lareng si GC o Asherets, nuno ka rin tamang maglinya, paidahandya pa rin po at ala ng sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O mapamakalulong ipa, mananasan ang dating misteryo, denan daking bayong parasan, at idalara kami king metong abayong biye kayabe mo. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Please be seated po para po karing mapilan na kapabaluan. First, metong pong grasya, naking daratang pong Hunyo next month, atin pong atlong mi ordinan antimong pari Reverend Omar Nino Vitog Defensor, June 6, Karin King Florida, Reverend Arjon Magat de la Cruz, June 8, Karin King San Fernando, at Reverend Christian Rey de Dios Kayanan, King June 12, Karin King Bacolor. Nung atin man po kayo ingatin rason o makibalong rason, ban kanita, mag-object, king karelang ordination, pwede kayo pong makipag-communicate, ning kakatamo pong parish priest, o kaya king arsobispo, ipangadi tala po. Neng Sabado po, atin tamo pong kumpisal, keni po king parokya, at karin king parish hall, every Saturday, from 5 o'clock to 5:30 in the afternoon, confessions. Mo naman po king daratang Sabado, May 13, it's the feast day of Our Lady of Fatima. Atin pong misa keni, 6 o'clock, Marian Devotion, Perpetual Novena, in honor of Our Lady, Queen of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles. 6:30 na po ning abak atin pong misa. At king tauling dake ning misa, especially po iti, uling pong mabendisyonan niya, itang replika ning Indong Birhen, La Naval de Angeles, nayapin pong maging opisyal ay imahi, ami padala, king Angeles City Association, karin king Los Angeles, California, USA. Nyapin po nung atin ko pong oras, malyari kayo pong munta at makyabi king misa. Darat na nga Sabado, May 13. Panyaos pa mo rin po ing scholarship, king University of the Assumption, kareta pong bisang kumang education, major in religious education, magpagugnayan ko mo po king kakatamang opisina para karing aliwa pang detalye, at mo naman po kaniting bulan ning Mayo, month of Mama Mary, instead of flowers, maging practice tamo po keniking Holy Rosary Parish, na ing darawon tamo instead na bulaklak, wapin po rening agamit, apangan, daring kaluguran tamong mangailangan, pantawid gutom, food packs, ne? Malyari pong abias, malyari pong canned goods, 3-in-1 na kape, instant noodles, biskwit, ang pong aliwa pa, bayo po yung misa, pwede yala pong ilagay king lamesa keni, para po yan king kakatamong Marianihan 2023. Dakala salamat po, karetang mida kena, makabaya pa po yung bulan ng Mayo, malyari tamo pang midake, ala naman pong rason nung maragol, malati, ing maulaga, midake tamo. Next, HRP Media Ministry Recruitment. Deta pong kaya kayo bisang sumuyo king kakatang pisamban kapamilataning mass media. Deta ngatin kagiwan king pamagletrato, pamagvideo, pamag-edit at pamag-layout at pamaggamit pong MS Word and PowerPoint. Malyari yula pong i-approach din kaya katamo pong media ministers o kaya pumunta king karelang booth keni pong dane, wana ning pisamban, kay bat ning misa, at katataw liyan, tuloy-tuloy pa mo rin po yung fundraising sale, tamo king patio,
to help raise funds for the restoration of the Pisamban Maragul. Malapit na po kanyan, makarbon fiber, mayaring pa mag-carbon fiber, kani pong side, at hopefully po in the coming weeks, milakone mo naman ing tarapal. Suportan nyo la po rin produktong atin tamo, atin pong aslam, atin sisig bangus, ating tidtad, atin pong sabon, karin po king kilwal, dakala salamat kay kayungan. Talakad tapo. Ing ginuman tabeya kay kayo. At kaya ka, antimon. At bendisyonan ako nin Diyos, si pangmayupayan tuto, kilagi ning ipa, ning anak, at ing banal espiritu. Amen. Misa tamo, mi daune, omen ako, king kapayapan. Salamat, King Diyos.